Here you go, guys. He stole my channel. My channel is his now. What do you want? Triple. Medium? One medium, triple. Coffee. It's the medium hot chocolate. That one works for you. Tea? What tea? I will say maybe they have some points. Mr. Mahmir, so 2 tea, 2 coffee, no, 1 coffee, 1 hot chocolate. Yeah, one more. Can you open it, Anwar? This. You see the black one? Black one. Just hold it. The black Hold it back. That's good. Do you see the black one? Jalal turn This one is right. for what? Yeah. This one for what? That's for the sunroof. Try it. That's for You're gonna fly from roof. Yeah, Anwar, get out. Oh. It's been a while I didn't drive, so. No, it's scary. You need some. Sleepy? Oh, steady choke. Yeah. Let's go there. Hey, let's go up. Let's go. They should be there. Oi. Guys! See icebergs over there? All the way there. Put 100x. Sleep with his wife. Those are the icebergs. We'll go there somehow. We will go there. Okay, let's go. Mahdi. Come here. The followers asking the videos of traveling. They said make more videos of traveling. So, do you have any idea? Lots of them, man. Summers is good for traveling. A lot of places coming to you guys. And they asking your name. You saw the comment? No? No? They're asking your name, Sajan's name. Okay, right now. I'll put it here. Name. He gonna read all comments. And they gonna answer the next videos. You're like, who's this handsome guy, right? Not like this. Who's the... okay, you know. Hop, kommentariy yozib qoldiringlar. Savolinglar bo'lsa, savolinglarga keyingi videoda javob beradi. Faqat qiziq savollar bo'lsa javob beradi. O'zimcha kurtoylik qilib, oppoq krossovka kiyib chiqdim.
qorayishni boshladi. Ahmoqmisan deydigan odam yo'q. Where did they go? Qo'ldim. Zal sheriklarimizni yo'qotib qo'ydik. Qidirish kerak endi ularni. Hozir biz bolalarni qidirib pastga tushib ketyapmiz. Почти o'rmon. Topish kerak ularni. Bu yerda daraxtlar ichida shunaqa joy qilingan. Ish bu yoqqa dopdi. Ular bizdan oldinga chiqib ketdi o'shancha. Biz ularni topolmayapmiz hozir. Telefon qilsak qayerdadirman deyishdi. Biz topolmayapmiz u joyni. Endi buni o'rmon deb bo'lmaydi-yu, no? Daraxtlar ko'p. Men ahmoqqa o'xshab oq krasovka kiyib chiqganman. O'zimcha. Qancha ular o'tdi o'zi kerak. Hozir ko'ramiz. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi lekin bilmayman, chunki har doimgidek men mikrofonim esimdan chiqib qolgan. Ertalab kecha aytdim bunga. Eslat. Narsalarni qolib ketmasin deb. Dron bun deydi. Dronni yaxshi olibdi. Mana bular. Ko'rishmayapti. Voy, mana viewni manzarani qaranglar. Mazaligini. O'zbekistonda ham bor bunaqa joylar, Zominda yoki boshqa joylarda. No, boshqacha. Akamni oldida qanaqadir bilmadim. Maza qolman to'g'risi. Inglizchasiga aytganda excited. I'm exciting. So guys, I don't know it's gonna be a good vlog or bad vlog, but I'm exciting. Bilmayman qanaqa video bo'ladi bu. Yaxshi yoki yomon. Men professional vlogger emasman. O'rganyapmiz. Xudo xolasa bundan ham zo'r videolarni chiqarishga men asosan tabiatni ko'rsatishga harakat qilaman. Ham jinnilar. No man. I don't need a fast. To'xtanglar. Mana shunday bir tabiatda men ochkimni sindirib qo'ydim. Va buni qo'yganni. Where is part of glass? Show them. Good for me. Good fun. New fashion. Is your drone there? No, looks like it. It's following us, right? How are you guys? New fashion. Right. Police. Do Sorry, commercial for akılın glasses. algını bakın. Okay, go. Чье-то крыло, wind. Отсюда можно, знаешь, ты этот кук. Крикет. А это? You mean? Попробую. Ну да, хорошо. Холодно? Freezing cold doesn't suck. Oh, nice one.
You feel pain. What почему тебе сказали на нет? Oh man, why you went here? Hech kim qilmayotgan ishqonmiz. Men tushib oldim. Endi bu bolani kutyapmiz. Qolganlar kelmadi. Biz hamma narsani sinab ko'rmoqchimiz. Toshkentda anaqada Chimyonlarda bilsanglar tog'ga chiqsanglar bo'ladi. Zominda o'shalarda chiqqanlarim qo'l beryapti. O'zim maqtab qo'ydim. O'zi maqsadimiz iceberg ko'rish edi. Nimaga bunchalik bular qisqatdi men tushunmadim. Hozir keldik. Da chiroyli, da boshqa, no wow degan nimadir men ko'rmadim. To'g'risini aytaman. O'shaning uchun hozir sizlarga ham ko'rsataman. Fikrlarni yozib qoldirsanglar. Qanaqa tasavvur qilganinglarni iceberg deganda. Hozir ko'rganinglarda qanaqa bo'ldi? Juda yorildi, yuzim yog'lanyapti. Mana iceberg bular aytadigan. Aytdi kichkina iceberg. Bilmadim bular nima qilmoqda. Rasmga ochibdi. Nimasini rasmga olishadi kichkina narsani. Bu bilmadim kichkina ekan. What? This is iceberg. Yes, please. I don't know, it's a bigger one. Bu kattasi. Wow. Juda katta bu. Bunisi. Bizda bir 5 ta uy kelsa kerak. Yaqinroq borishga harakat qilamiz. To'g'risi yuraman charchadim. Boyiga ishladan keyin ko'ramiz. Bu yoqda hozir dron uchirishimiz kerak. Kadrlarni qo'yaman albatta. Va sizlar ham ko'rib maza qilishinglar mumkin. Da bu kim uchundir oddiy narsa bo'lishi mumkin, kim uchundir yana qanaqadir qiziq bo'lishi mumkin, kimgadir o'sha qiziq bo'lmasligi mumkin. Menga qiziq, bizga qiziq. Shuning uchun biz keldik, ko'ryapmiz. Mana okeanga tushdik. To'g'ri, men okeanda cho'milish niyat qildim. To есть o'ylab ko'rdim, no. Afsuski qilolmadik, chunki juda ham sovuq. Riskovat qilgim kelmadi, chunki hech kim riskovat qilishni xohlamadi. Shuning uchun men ham risk qilishni xohlamadim. No riskka arzirdi. Keyingi safar albatta okeanda cho'milaman, suzaman okeanda. Ko'p odam keladi bu yoqqa ko'rish uchun, chunki bu har doim ham bo'lmaydi. Mana shunaqa paytlar, mayna oxirlari yoki bahorlarda iceberg ko'rishinglar mumkin. Boshqa payt bu narsa ko'rinmaydi. What's up? You go there. I'll make your video. For picture. There is a piece of iceberg. Oh, there is another one. Muzeyga keldik, kichkina muzey. Bilmadim, nimadir qiziqroq narsa bormi, yo'qmi? Ko'ramiz hozir. 5 of you, so it's $5 each. You pay for everyone? Yeah. Okay. That's gonna be $25. Maybe Jumbo Where's the money? Thank you. So how's everyone doing? Did you come looking for the icebergs? Yes. Is that what you came to Holiday for? And did you see them? Yeah, it's good.
Oh, good, good. So it's pretty much a self-guided tour type museum. You got any questions? I'm the only one here, so come find me all right, because I'm in doing paperwork and all that kind of stuff. Everything in. You know they can cost thousands of money. Here. Yeah. Like if you bring and sell it, that's collection. So people may like it. Sell it for, you know. ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆ ਫੀਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ Can I? Coke. I don't know. Oh, Мясорубка? у нас такая была. Да, у нас тоже My есть. mom has this thing. The juicer? No, Noodles. meat in it. Meat, vegetables, and you Yeah. do. This one is to measure things. Утюг. But that's with the, you put coal in it, hot coal in it inside. ਇਹ And ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਟੋਆ ਦੇ ਆਪਣੇ 1900 ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ radio. That's radio. Handmade. ਇਹ ਬਟਰ ਵਾਲਾ ਵਾ All the yasagen. ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਧਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ Вот, у нас есть гид, который не знает ничего. Это вообще крестьяне, да? ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ Grindstone. Used to sharpen tools. Точилка. Ножи точить. Oh, you doing like this? Usually they have pedals. So you push pedals like that. На русском можно? I'm sorry. What? Американец. ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ That's for skin work. ਸਕਿਨਿੰਗ ਆ Bu narsalarni manimcha ko'pchilik biladi. Bu yoqda bolta, yoki bu yoqda I mean, ish already qurollari you deydimi? use it as a carpet. O'sha ish qurollari. But that costs like $150. But that's real skin. Maybe. Yes, yes. No. zoom 4 zeg Seal has. many beaches Bu yoqda rasmda baliqlarni qanaqa qilib ushlashgani. Qarmoqda to'r bilan har xil. Sometime in one. Masalan, luckily we don't have these shoes back home, otherwise our moms will beat us. yeah, I think it's a Yeah, it's something model, else. right? Model, yeah. Like- Mold. Yeah, you put the Yeah, you to cover the with the material Yeah. and you're gonna make it. I think like that. Oh, it's not you know the which you put Okay. how you call it? The nails? Yeah, nails. Yeah, it's what wooden nails. This one is for wooden work. We still use it. Like this one. Yeah, we still use it. I think it's for. Yeah, that's all. I don't know what other one. I don't know. It's for yeah. Bu mix. Bu faqat anaqadan yog'ishdan. Did you see the crops? Crops. Crabs. Это lobsters. Yeah, lobster. No. Ah. Pilot or SS Army? who knows it That's one. No. Oh, that's a new one. You see, it has 3 bullets or 4 bullets. It's for what? Deserving the LG? Нет, смотри этот. Georgius Brit Omrex et. Ты понял шутку?
За убийство индейцев, наверное. Что? Медали. По-моему, убийство на пидоры. Ты много убьешь пидоры, и они тебе дают... А? Ну, это старый вот так ругаешь. Да. О! Это мощно. Тут же были пираты или нет? Здесь? Они везде. Беда. Это... Как называется? Да. Tarozilar, eski tarozilar. Kattaligini qarang. Mana bu tarozi voshcha katta ekan. Bilmadim nimaga ishlatilgan. Bu yoqda eski o'sha tikuv mashinalari. Bundan bizda uyda bo'lardi. Ochilib yopiladigani. Bu gilam to'qiydigan. Bu qurilish strukturasi qanaqa bo'lgan? Bu yoqda menimcha bu yoqda anaqa bo'lgan. Baliq tutadigan odamlar bo'lgan. Buyuk Britaniyaga qarashli bo'lgani uchun bu orol hamma joyda shu Buyuk Britaniyani bayrog'ini ko'rish mumkin. Bu yoqda kameralar, eski o'sha kameralar. Bu yoqda ham ish qurollari. Bu anaqa apparat. Мэри Браун. Это вот наш кассир. 2 Big Mary. Это так? Да у тебя креативный ты. Ты не слышал, что? Да, и потом все это так это. Odamlar shuncha. Они были У такие них маленькие? всегда высокие. Нет, маленькие. У них высокие, но слишком высокие. Чё? That's for one person. Вот что. Нет, это смотри на длину. Аппарат. Какой-то аппарат. Сейчас поищу бумагу. Касса, наверное. Она... Чек в Рейтер. Это банковское дело, смотри. Это чек в Рейтере. Что-то. Cool guys. Ну, осуждаю. Oh, like this one is. У нас был такие. Он тоже этот. Еще одно пианино. Откуда здесь пианино? Они много... Продают? Да, книги они продают. Ну, не знаю, хорошие книги есть или нет. Все такие, этот... Это больница. О, это что-то, да? Из скин этого как его? Это старый, типа СССР. Ты Да, помнишь? но- У тебя был такой? Нет. But I mean, тут это из кожи медведя или что? Да, походу. That's a good thing. О. Хочешь юмор? Ты сидишь там, а там будет этот черный. Китайцев взять сюда. О, смотри, это что-то интересное.
Gospel Compass. А, это компас. Да, и интересно, что там написано. Сфоткай и потом дома почитаю. So sour, the sauce. Что это? Usually we have spicy sauce with it. Squid, кальмары. Кушай.